Zdravo ljudi, evo nas u novom klipu, idemo na preživljavanje. Ljudi, jako sam sretna što danas hoću da podijelim ovo preživljavanje s vama i da ga mi sad zajedno igramo. Znači, sad ću vam pokazati kuću pa mi idemo u sjeću drva, a kasnije ćemo unutar kuće da vam pokazujem sve. Eto tako. Kasnije ću da vam pokažem i izvorni dio kuće i unutar kuće. Da idemo u sjeću. Treba negdje da se posegnemo na niže. Kako ide brzo sjetnja? Nadam se ću dobiti koji ima dalje. Ajde, cijepat ćemo malo benzinu. Nešto mi ovaj miš. Pošto sam ja na kompjuteru to napravio ste nije tu do mene, tako da mogu mišati. Ja snimam videa na laptopu. Malo sporije sam i ja krađe na mišu. Ovo oprostite da nije to do mene. Nije to do mene, vidite. Ja mogu sad brzo da radim. Ne želim da ne mogu sad baciti noć. Ljudi, idemo mi sad malo da kopamo. Vidite mi malo. Kamera.